Beli bubur ayam. Bubur ayam. Bang, beli bang. Bubur bang, mantep. Oh, bubur ayam. Bubur ayam. Wes, mantep. Bubur, sate tuh. Oh, ada yang mau beli juga nih. Oke, nih. Malu dia. Makan lagi ya. Lihat hatinya. Oh. Kita ngobrol-ngobrol sama cewek cantik nih. Mana cewek cantik nih? Nenek. Anak gitu deh. Assalamualaikum. Kabur dia ngobrol. Dua, tiga. Nih, 2, 3 masih sisa. Oke. Terima kasih. Ya.